Hea ki ngā Māori o te ropu mautohe I te tapawhā o Aotea ka whawhai tonu rātau, aha kua te aha. Kua tukuna e te kaunihera ngā reta hara ki te ope mautohe nei au ware ake. Nō reira I te rangi nei, I kawea atu ai rātau ki te kōti ārohe. Ko te tūkotahi I waho ake I te kōti te kaupapa o te rānei mō ngā kai porotehe nei ki te whakahe I ngā kaupapa mahi moni a ngā kamupene nui o te motu o te ao whānui hoki. This is where, being a Māori, I don't feel I've ever had a fair deal from the council. My ancestors never got it, that's why they fought so hard. That's why we're here to take their place and carry on the fight. He toko maha ngā Māori kua whakaopiti mai ki waho I te kōti matua, a mārake ana te kite I te pupu o te hoha I waenga I a rātau. Nō te rānei, ka kawea te whawhai ki mua I te aroaro o te kōti, ki te aukati I te tonoa te kaunihera kia whakatauhia e te kōti, he ture e ahei ai te ture ki te whakawātea atu I te hunga nei. My clients have the right to actually seek legal counsel, and at this point proper advice has not been able to be given because of the very restricted time frame. Ko neke atu I te kotahi marama te hunga poro tehe nei, e noho ana I roto I o rātau tēneti ki waho ake I te whare whakangahau o Aotea. The tangata whenua have been supporting by their labour, mainly the occupation. We work the kitchens, we work the wharewhai. He ai hoki ki a Leo Francis Biggs, kei te tino pai tā rātau noho kiko nei, kei te kaha hoki rātau ki te manaki me te whanga I a rātau anō. Te ahua nei kua tau anō te wikitoria ki te taha o ngā kaiporo tehi, I te mea kua whakarewatia e te tiati tāna whakatau, engari kaore I te mōhio, kāhia te roa. Te himararau hihi, te karere.